Dobar dan želim svima, našim dragim gostima. Kao i svake godine, tako i ove, otvaramo Vidovdanske dane ovde u Tetovu. Ja neću mnogo da vas zadržavam, reč ću da prepustim našem predsjedniku Srpske zajednice, gospodinu Primislavu Stanojeviću. Izvoli, Prime. Prvo se izvinjavamo što malo kasnimo, ali akademski jedno pola sati, nije problem. Dame i gospodo, poštovani gosti, poštovani prijatelji, dobrodošli na obeležavanje ovog velikog srpskog praznika, Vidovdan. Srpska zajednica u Makedoniji i Kud Sveti Sava Prvi tradicionalno obeležavaju ovaj praznik, jer za nas Srbe je veliki događaj da odradimo ovaj dan, odnosno nije dan, nego je cela ovaj mjesec, sve ove dane. Tradicionalno slavimo Svetog Savu i ovaj veliki praznik, državni i verski. Mnogo puta su me pitali i ljudi, kaže, vi Srbi slavite nešto što niko u svetu ne slavi, međutim, mi smo imamo za naš veliki značaj Vidovdan, jer Vidovdan simbolizuje našu hrabrost, naše jedinstvo, našu slobodu. Iako Srbi kroz vekova su stalno bili na neki način su ratovali, ipak i eto, kao što znamo, 1389. godine to je bio Kosovski boj, od tada je počelo obeležavanje Vidovdana. Nismo prekinuli, a mi oko 15 godine obavezno obeležavamo ovaj veliki dan. Srpska pravoslavna crkva na ovaj dan drži parastos svim palim borcima i herojima koji su se borili da mi danas ovako živimo. Ja u interesu vremena neću mnogo da pričam, međutim, dragi prijatelji, mi ovo ne bi danas mogli da održimo da nije bio gospodin Ivan Stojiljković, vicepremijer u Vladi Republike Makedonije i ministar u Ministarstvu za odnose među zajednicama, kao i osnivač i vodač Demokratske partije Srba u Makedoniji. Ja bih to jedan pozdrav, jedan aplauz. Posebna čast mi je što je sa nama danas i gospodin Hajlo Filev, počasni konzul Republike Srbije u Makedoniji sa sedištem u Ohridu. Valjda nisam pogrešio. Jedan pozdrav za gospodina Fileva. Tu nam je naša predsjednica, Goca Jovi Stojkovska. Hvala, Goca, što ste nama. To je naša Vasilka Tanović, koji sad je u komisiji iz Srpskog kulturnog centra. Ja moram sad ovde par reći da kažem, koje nam stvarno izuzetno pomaže u svim našim aktivnostima. Da, polako idemo. Tu velika mi je čast da pozdravim i gospodina Tričkovića. Ja sad moram da odgledam ovako, pošto je ovaj Tričković je direktor za razvoj i napređenje obrazovanja na jezicima pripadnika zajednice. Gospodine Tričković, hvala što ste sa nama. Meni je posebna čast i zadovoljstvo, pored toga što su svi ovde smo se sakupili, imamo naše braće sa Kosova i Metohije, moj brat Srećko Todorović, jedan veliki aplauz, kao i gospodin Nebojša Simić iz Gračanice, iz Doma kulture. Ja bih toliko ne bih mnogo dužio, ja bih hteo samo, gospodin File, pošto ste vi prvi put ovde da uzmete par reči, izvolite. Dobar dan, srdečni topli pozdrav sve naše drage braće i sestre. To pričamo ono što osjećamo. Mi smo pre svega jedna porodica i zato nas tu Bog povezao da ove svetle praznike slavimo zajedno i čuvamo naša kultura, vera, tradicija i jezik i sve ono što je zajedničko između naše bratstvo Makedonije i Srbije, koje to se dokazalo i pokazalo i uvijek će da bude tako i to da predamo na naše buduće generacije i što više ovakve skupove da se družimo, složimo i množimo. Ponosan sam kao počasni konzul, danas što sam sa vama, da počnemo
jedna uvertira od Vidovdanske praznike, evo počinjemo sa Tetovo, tako da bit će mi zadovoljstvo da se družimo, uživamo i ove lepe folklorne tradicije i sve ovo da negujemo i da ovaj dan isto tako iskoristimo da potražimo jedan blagoslov od Boga i da se opet vidimo zajedno iduće godine i na sve naše zajedničke manifestacije. Hvala vam lepo. Kako red nalaže i kao domaćini, ovu manifestaciju otvara naše kulturno-umetničko društvo Sveti Sava prvi iz Tetova. Izvolite, devojke.
Hrvatske. Ja se izvinjavam, pošto ovo ide svakako uživo, nismo predstavili Gorana Filkova, on je pomoćnik našeg konzula u Ohridu, Mihajla Fileva. Jedan aplauz, molit ću se njega. A imamo i naše drage goste sa Kosova i Metohije, kulturno-umetničko društvo Cvetko Grbić iz Štrpca. Oni postoje od 1948. godine i najstarije su kulturno-umetničko društvo. I Jovan Hojić iz Vrgovca. Pozdravite ih, aplauz. Učutale, a ja ću zapevam pa vi po mene. Angelin devojče, što si nebe, selo džanum Angelin devojče, što si nebe, selo, da te
Sada molim vas, trio Podgorja da pozdravite velikim aplauzom. Kao i svake godine i ove godine su sa nama. Izvolite. Aj, proletna lera do dva vranaga, more zastanale kule, Ivano, Ive. Zace sine noctire, poparema, Georgia, cara amore, Georgia, le troi, stati così more, dai
šarpanina, pasa nojilena, mermer počan, Carmen
voglio dopo lo vediamo. Ostaćemo za meze, džigerice i kresle. Ostaćemo za meze, džigerice i kresle.
Hvala našim dragim gostima sa Kosova i Metohije. A sada je došao red da izaberemo najlepšu devojku, kosovsku devojku koja će nas predstavljati u Gračanici 26. juna iz svakog grada po jedna. Prvo ide oficijalni deo, znači pozivamo Sofiju Ilijevsku iz Kumanova. Milica Momevska, Kumanovo. Monika Jačimovska, Tetovo. Ana Stojčevska, Tetovo. I Katerina Kirovska, Skopje. I u revijalnom delu naši gosti sa Kosova i Metohije, Kristina Stojanović, Anastasija Pržić, Mogila, Lana Janučević, Štrpce, Isidora Tanasijević, Štrpce, moja minjakinja, Jovana Ivanović, Štrpce. Molimo žiri da lepo pogleda, da izaberemo najlepšu. Hvala, devojke. Imamo mi ovde u Tetovu jednu legendu, gospodin Ibuš Ibrahimovski, koji će vam se predstaviti sa svojim divnim glasom. Izvolite, gospodine. Prikvećelina, sunce to taman zaoblja, u balke se doteram, sotruštvo tek se naoblja, noga pred noga čaršija, pesme to da do pomara, a moj dok te smetre da te što slatko mirisa, jasno sunce pod napir, srce kaj neja kinisa. Marije Dilber, Marije, ti što mi ležiš na srce, koliko vodi sokaci, okuna duša me raci. Marije Dilber, Marije, slušaj gi trubadurite, pesma ti svira
za tebe mare od mene. Малко sunce podnapil, srce kaj neja kilisa. Marije Dilber, Marije, ti što mi ležiš na srce, koliko voli fokaci, koliko na duša me razi. Marije Dilber, pesma ti svira za tebe mare od mene. Pesma ti svira za tebe mare od mene. Sekoj den vo gorki sozi, sam na prozor stoji toj. Čeka majko da se vratiš, da mu kaže sine moj. Majko da se vratiš, da mu kaže sine moj.
da mu kažeš sine moj. Sekoj den vodorki suzi, sam na prozor stoji tvoj. Čeka majko da se vratiš, da mu kažeš sine moj. Son samo mi ostana, ti, pošto ti odpustiti mi pobegna. Daj mi pesno, daj Boga da prevolam. Daj mi Bože, daj da ja zaboravim. Oloj da nadojde, voda se da odnese, od tebe, od mene, traga da ne ostane. Nemam komu ja da zapejam, nemam komu pesma da podavam. Koliko noći ja za ne spijam, sada možem da te prebolam. Koj, Bože koj, koji nas ne razdeli, koj, Bog radi moj, gorčina ostavi, došto da prestane, voda da se poleče, za tebe, za mene, pesma da ostane. Nemam komu ja da zapejam, nemam komu pesma da podavam. Koliko noći ja za ne spijam, sada možem da te prebolam. Nemam komu ja da zapejam, nemam komu pesma da podavam. 9 noći da ne zaspijam, neke možem da te prebolam, neke možem da te prebolam. Sada imamo devojke koje su ušle u drugi krug za izbor. Pozvaćemo Sofiju Ilivsku iz Kumanova.
Monika Jađimovska, Tetovo. Katarina Kirovska, Skopje. Ana Stojčevska, Tetovo. Kristina Stojilković, Kumanovo. Lana Janićević, Kumanovo. Isidora Tanasijević, Kumanovo. Milica Momemska, Kumanovo. Štrpsi, pa ne znamo tako smo napisali. Jovana Ivanović i Anastasija Pržić. Malo je žiri bio neodlučan, ja se izvinjavam, zato je to ovako. Hvala devojke, sve ste lepe, koja god da pobedi, neće biti greške. A sada, naša uvaženija gospođa Gordana Jović Stojkovska, ja se izvinjavam, malo to srpski, makedonski se meša, predsjednica Srpske zajednice, da nam se obrati sa par reči i ja bih je zamolila. Uvaženi organizatori, dragi prijatelji, gosti, nadam se da ćete i dalje uvek biti sa nama, jer Tetovo je poznato po tome da njime počinjemo dane Vidovdana i da završavamo Svetosavske dane. Kao i svake godina, evo i ovde smo sa mladošću, sa lepotom, sa našom dragom braćom i sestrama sa Kosova, koji pokraj svih muka koje imaju uvek nađu vremena i mogućnosti da dođu sa nama. Šta je to što nas čuva, šta je to što nas drži godinama da izdržavamo na svim ovim vatrometinama? Sabornost, želja da čuvamo svoj identitet, da se ponosimo onome što su nam ostavili naši preci, onome što radi naša mladost, naši ljudi, naše generacije i ono što će raditi. Nekako sam se podsjetila, skoro je bilo to šta su naši govorili ranije. Nisu pitali ko si, odakle si. Pitali su čiji si. Moramo da se podsjetimo toga i da naučimo svu tu mladost čija je. Naša je i iza sebe nosi vekove dobrih dela, vekove vrednosti, vekove znanja, vekove posebnosti. Draga deco, rastite, porastite, prerasnite nas i budite ono što jeste. Uspešni, zdravi i srećni, a nadam se da ćemo se svih godina viđati i ovako dočekivati početak Vidovdana. Hvala, Goco. A sa nama je i naša mega zvezda Leni Partikova, koja je 30 godina na muzičkoj sceni. Hajde, Leni, izvoli, pridruži nam se. Ева, јас во моје име сакам да го честитам големиот празник Видовден на сите
и да им посакам добре дојде на сите оние гости што ни дојдоа и од Косово и од Грчаница. Ево колку хубави песни од мене за сите нас.
bidat svedoci. Spremaj majko darovi, darovi za svatovi, tebe i tebe ruši, da mi bidat svadbani, kako što kurmata, mila majko nema kraj, taka i ljubota, da mi traje večno znaj, kako što kurmata, ima majko veće sjaj, taka i životot, da mi sjaje večno znaj. Što tuku sme venčani, a i blagosloveni, hladni burmi venčani, da li bidat zakletvi, da me nosi na race, da me ljubi od srce, hladni burmi venčani, da li bidat zakletvi. Spremaj majko darovi, darovi za kumovi i za staro svatovi, da mi bidat svetoci. Spremaj majko darovi, darovi za svatovi, tebe i tebe ruši, da mi bidat svadbari, kako što kurmata, mila majko nema kraj, taka i ljubota, da mi traje večno znaj, kako što kurmata, ima majko veće sjaj, taka i životot, da mi sjaje večno znaj. Sad malo pažnje, molim vas. Žiri je doneo ovakvu odluku. 3. mesto Ana Stojčevska. 2. mesto Sofija Ilijevska. I 1. mesto devojka koja će nas predstavljati u Gračanici, Monika Jaćimovska. I naši gosti, 3. mesto Isidora Tanasijević. Bravo, Dora! Bravo, Dora! 2. mesto Lana Janićević. I 1. mesto Anastasija Pržić. Samo moment da nam se gospodin uvaženi konzul Mihajlo Filev spremi. Kosovo, kud god da krenem, tebi
junaštvom daruj kćeri i sinove. Kud god da krenem, tebi se vraćam ponovo. Ko da mi otme iz moje duše Kosovo. Kud god da krenem, tebi se vraćam ponovo. Ko da mi otme iz moje duše Kosovo. Hvališ sliku moco. Zahvaljujemo gospodinu Filevu za sve što je uradio za nas i za naše devojke, i za našu zajednicu, za naše kulturno-umetničko društvo, za naš grad. Sad će Gordana da podeli blagodarnice našim učesnicima ovih vidovdanskih svečanosti. Pozivam Leni Partikovu. Leni Partikova. Nebojša Simić. Nebojša. Branka Marković. Branka. Goran Filčevski. Mihajlo Filev. Trio Odgorja. Kut Cvetko Grbić Štrpce. Kut Jovan Kojić Vrbovac. I svakako našem domaćinu koji uvek otvara za nas, muzeju Tetovskog kraja. Hvala na sve što pravite sve svoje godine. A ja ću da se zahvalim svakako našim organizatorima, regionalnom odboru Srpske zajednice i KUD-u Sveti Sava I, da vas pozdravim sve, da vam se zahvalim još jednom svakako ovoj deci, ovim mladim ljudima koji nas osvežavaju uvek najviše i da poželim dobar plasman u Gračanici na vidovdanskim susretima. Macie
smo platili.